u-50 plus 1 nala u-5 plus 1 yabo mangibambisa kanje ukungaki lo 5 u-50 plus 1 ka-5 ubani akusho ukuthi hey masekubamba u-50 uthatha koyena hayi mathole inamba nje u-50 it's a branch maku-50 plus 1 ka-50 26 so we need to recruit as much as we can ngoba ngesikhathi umuntu umrecruiter usinikeza nawe assurance kulo muntu uzoyivotela emkhakheni so asiphelele emuva comrade siyoyenza into ye-membership kuma-VTs singalokhu siyikhula futhi lana comrade ngiyafisa ukuthi asikho claim osekwenzile asho mina sengikwenzile ngistakela ongakakwenzi asho comrade mina ngenzi lutho because nale nto kuhamba manga ipolitiki yasikuba comrade because ama-comrade amaningi lasibeka kumabejona ukuthi ayibekuyayikudela ayikafiki phambakala mani ngiyafika naloluntu wathi yakho umuntu abamazi uyabo kodwa kufika umntayi wathi hayi kudela phambakala comrade so asikwazi ukurun i-organization ngendlela comrade kofuna sibele sifikile so ke leyo recruiter comrade kuma-VTs ngiyafisa mina comrade la noma ngathi umjondo lafuna uzoyidemonstrator but asikhokheli nani comrade because ama-challenges akhona emawadini ngento ye-recruitment akhona ama-challenges so asikhokheli into ye-recruitment ibaluleke ngayo abanye ama-comrade othi hayi ngoba ngiyayemhlawumbe esabridging bakubiza kanti kunani ngiphinde kuye nami ngizobabisa kwi-VT ayiphelile uyazi kuzothi mhlaba kuthiwa kuzokhetha comrade kuthiwa wena kakuhamba uzozukala imali yakho ngoba phela abanye bagibela bezalaba unayo hayi bangibona abantu mphumba hayi bazongikhetha ngempilabo zokuthi imali yakho abantu bavele bangakhetha ogcina usukhombathina yibo labamnyanyabo sinade mina ngokwanje ngihamba makhansela nonke lapho kuya ngani ngoba phela nonke nama-members kukhona but i-criteria ezosho ukuthi ubani ongenayo ubani ongengeni through i-membership so ngiyafisa ngempela ukuyigcizelela leyo let's go all out comrade siyo-recruiter i-membership seyidinga ngoba awukwazi nje comrade uwathi coordinate uyo-recruit abantu wena awase-recruit kodwa awukho la kodwa wena o-recruit abantu akwazi comrade kala ngawe kale ngabantu basekhaya bon wenza show ukuthi bakubarekrutile usuvumela nabantu then you have membership comrade this time around ngeke kushubile comrade uyakushubile ngiyayifisa nje naleyo ukuthi emdlalweni lolake nayo comrade bongo VT coordinator babekhona umuntu azisholo yena as u-VT coordinator challenge anayo as a person because leyo ukuthi sinokusitambisana sidaba kuhamba kahle lapha kuhamba kahle ayizilimaza but ngiyafisa ukuyishiyela kimi because ngiyazi ukuthi ama-challenges akhona emawadini entweni ye-recruitment futhi le ekade nconya usihlalo leyo ukuthi ucomrade umjondela kezelo iyona right comrade sithi singakabi nayo into ethanjebule yokuthi uma barekrutha ngefomu uwashonisaphi ama-forms at the end of the day so at this day online sivumelane ngecomrade oyedwa uzosizokudipositela imali kwi-akhawunti yakho sihlale phansi is either we use i-tablet noma i-phone or whatever gadget esingayisebenzisa ukufaka i-membership yonke ye-wadi comrade mabika nisazosebenza maningi ama-VT comrade sazosetshenzwa enye i-VT ngaba la comrade enye i-VT kwajob usetshenzwa lapha comrade so into eyisidinganiso nje comrade engizama ukuyiveza lento recruitment siyifake njenge-item but abanye uyabona ngathi umhlaba kuyacuka izosisinda lento comrade izosisinda lento comrade
Bengathi nje mina leshiwa wewe into yama-forms ngoba sigijima nawo yes yazoshiya solayini abantu emabhenki thina nemali zabantu ezizohlala kumuntu angisho ayenzeki comrade but engcono yileka online but nala ama-forms asiyenzeni but mina imali yami ukuthi aphekwa muphi because ngengihlale nama-forms noma ama-office yabo i-office asinayo is not an organizational office, it's a constitutional office. Men will die and the commission forever. So, let the recruitment comrade as a seventh example. Ngiyafisa comrade umjondolo ukuze kulekelela ama-comrade mhlawumbe kulabo aba-willing to do membership online yiphi indlela abangayisebenzisa thereafter bese sithola kulabo asebeyenzile nama-challenges abahlangabezana nawo ukuze sibone mhlawumbe sidlula kanjani nasebeyenzile successful kube wofakazi abazolekelela abanye ama-comrade akamanye amawadi siyenza kanjani amandla wethu comrades kunengoma nami engayizwa yamabhinca kodwa-ke ngiyacabanga ukuthi nizongisiza siyicule ithi-ke sonke siyaya kwaNcamala suma kwaNcamala sonke siyaya okulandelayo siyazi ngoba sonke sifisa ukuya kwaNcamala. Comrades, kuncane nje usevele unobhala wantwena yonke into ade ngizoyisho. Okubalulekile sonke siyazi ukuthi organizer we-region uhlale eshumayela udaba lokwenza izinto zethu ikakhulukazi membership. Kodwa i-challenge ithi le membership esiyenzayo siyenza nge-paperwork sibekade kusithatha isikhathi esingakanani ukuthi le paperwork esesiyenzile isubmithwe so that wena as a comrade uzoba ne-membership number. I-solution e-fast ukuthi sonke sizijwayeze noma sizijwayele ukwenza izinto zethu online bazokwazi-ke obamtshentshi paperwork nabo umsebenzi nawo sebayinciphisile into ey'ningi sezenziwa online. So kune-website esasinikwe yona ngebhadi angeke ngoba idinga ukuthi siyenze practical nomuntu osenabo abantu abangama-members asebekhokhile. Yebo, paperwork singayenza for ukugcina ikakhulukazi comrade unobhala no-chair kune-format uComrade uNtombi o-organizer we-region asinika yona. Ngizwile ukukhuluma ngendaba yamaphepha leya i-paperless leya ngoba ufike ufake le soft copy ikhompyutha imember esejoyinile wayirejista wena online noma ngosizo lomuntu thizeni bese ukwazi ukuyela futhi ku-soft copy computers umbhali comrade umaveli wabhali ngoba awunikiwe. Kodwa kubalulekile usenze online mkparty.org.za. Uma ungena khona iyakunikeza ukuthi register as a member. Uma singathi siyakwenza manje koshona ilanga kodwa ngifisa ukuthi ukwazi ukuthi online uyenzeke futhi online ufast ngoba uma uregister manje uzonikezwa i-email ngaleyo email yakho ukuthi uyoconfirma ukuthi uwe ngempela. Mase uconfirmile uzobe usunayo i-membership number. Kukhona ama-comrades lapha ajoyina but awaveli kwi-system nobhala. Into eyenza ungaveli kwi-system ukuthi wena wala KZN wothi uma ucheck-e i-profile yakho mostly uyithola ukuthi wena ivela kwi-Western Cape
noma uvela kwi-Eastern Cape. Kodwa uma usulungisile uzobuyela uqonde ikakhulukazi ukuthi wena wase-KZN wase-Jozini sub-region noma umkhanyakude region eJozini uWatbara. Yilokho kumele ukuthi uma usukwazile ukuthi ukwazile ukungena maybe wenzelwa ukuthi zini wangakunika lutho umbuzo wawukade ulogine ngama-logins athini ngoba okubalulekile online ama-login details sonke esinabo Facebook no-Facebook kune-password sorry kune-login username bese kuba nani ne-password. So uma kuthi awusenzelanga wena cela lo muntu mtshele phela ukuthi wawukade ulogine ngani awuthini normally silogina using our email address. Uma nje mina nje ngiwumusidembe@gmail.com mangufaka ngiyimember vele email yami yaziwa ku-MKP izovela bese uthi forgot password bazokubuyisela bona emuva kwe-email yakho hamba uyo-check ukuthi yayithini so bazokunikeza i-password entsha ukwazi futhi ukuthi ulogine uyibuke ukuthi ngabe uyimember yini in good standing noma wagcina ukurejista kuphela wangakhokha noma isi-expire then bese uyavuselela. Okubalulekile uma uyi-new new member ukuthi kumele before uyiqale nje uqale uyikhokhele kuqala ngoba uyothi usuqalile vezela ispace lapho kumele ufake khona i-attachment proof of payment. Uma wenza i-proof of payment ungayi-short screener noma uyi-download ukuthi send i-proof of payment iye kwi-email yakho bese uyithatha ku-email uyi-attach-e lapha u-20 rand either u-20 rand or 100 rand kuya-ke ngamandla omuntu khona nje mhlawumbe bazofaka u-200 rand bebe iminyaka eminingi then-ke bese uyaqhubeka ufaka ungowesilisa noma ungowesifazane amagama akho i-ID number. Uma usufake i-ID number uma ungumvoti usothi usungena lapho ukuthi ama-voting district uvele uthi nje uklikela ukuthi get information. Uma uthi get information uyovele nje kuvele ukuthi mina njengomustembe ngivota ophondweni VD bese uyaqhubeka-ke bese uyoklikha ukuthi wena lesisibopho se-MK ukuthi awuzukuyibandakanya nezinto eziphambene zomkhonto uyoklikha khona bese uthi submit. Uma ususubmithile usuyakwazi ukuya ku-email yakho uyothola information ukuthi siyabonga uyayimember kodwa basazo-approva. Ungasabi-ke makuthiwa usazo-approvelwa ukuthi hawu mina okwami akuhambanga kahle cha. Uma usuthole nje i-email ekade futhi leyo email inayo i-membership number kuba o-M o-X obani ney'namba ey'ncane ekhona then you are a member now. So ngingasuggesta-ke ngobhala ukuthi ama-comrade awaqala ihlanganise nje okuyishilo uma kunenkinga nami ngingekho busy ungangicela nje futhi noma ungangithengela okubhonyisa sikudle nawe akunankinga kodwa ngizofika ngizokulekelela ngoba inhloso ukubona umuntu wesizwe yaphambili amandla